Ingo kugwatoge ni kirinteto chietu cheru thitha twiri tariki ithano mweri Jumatatu mwakani jwa ngiri igiri mirongo iri na inya. Antonia Phineas Imana mbeta Maureen Kinya mwonaniritwo mathithio ni Purity Richard. Amona nteto iria nkureterete ni abunge ba Meru kwigika Rais Ruto kiri mworoto jwawe jwa thiri nthigurune onde Gachagua akiririte thina cia miraa. Ingana Musalia Mudavadi gutirimana kwariria rwiro rwa Raila AU. Chia ogwati mbaru bwa ithurano bia majani kuthithia muchemanio kwariria ithurano bi. Kuretera gichunche kia biere kia rugono rwa mwanya nkwaga ya chia eriene. Tukiambiriria nteto munini wa Rais Rigathi Gachagua kuoneka ati kwariria thina cia miraa Meru ni gintu kiria gitumite abunge ba Meru bonekana kuthura niwe. Abunge ba Nandi ni betikaniritie na kaju kamwe kugwata mbaru Rais Ruto kiri mutaratara jwawe jwa urumwe na ngwataniro nthigurune. Ni baugite bo ne bu bakethirwa bakithingatira antu akwibangania na ikundi bia kindu rijo ni bongerete bakarionga gonto kunthe bagitumiria thiri tabura Rais aberite. Boniface Mwongera na nteto iji na kile ambacho keria ndikibantato jikarone bya bunge nimekwethira bakireba abunge bakuma county Meru na ndibugete kumenyekane bobwega kumaja gwetana mbere bo begwata Rais Ruto mbaru kirende kithirira kwathania nthiguru na tiende kithiria reko gwathania mugongo jomwe mubunge John Paul Mwirigi na munini mukaririgete. As Meru leaders, we have already started this journey and we are not ready to divert or to follow any other route, but we want to tell the Kenyans that we are much ready to follow what His Excellency the President has saying. Bunge babarenderia bakawajora Rais Ruto ugire weekend inthiru ipethero beriunga ntere monyonyesha nthiguru na tigo kara kwa wake bakethro bakithithia una bakethro nyebe mugwatiria kunja ntumiria thiri. So sisi tutafanya kazi vile rais anatuelekesha, tutafanya pamoja na yeye, na kama kuna mahali tunahitajika na rais kuenda tutaenda. Hatutakuwa tumejifungia kwa constituencies zetu peke yake, tutatembea Kenya mzima tuangaliane vile tunaweza kuendesha kazi yetu. So we just want to reassure kila mtu kwamba tusiambiwe sisi ni regional, hapana, sisi ni national. Na kwatire murunga majuza abunge bakumaruterwa county Meru jonekene ja kweberendia munyo Rais Rigathi Gachagua ore ugire abunge bakarenteresha kwao na tekumara gutangatanga ome bakirujithanaya. We are ready to unite this nation, saying that Kenya will not be divided to ethnicity, but Kenya will remain as one. Wameru wako Kenya nzima. So tukisema ati kwamba mali zingine wasipate maendeleo, tutakuwa tumefungia Wameru. Wameru wako Mombasa, Wameru wako Lodwar, Wameru wako Moyale, Wameru wako Kenya mzima. Report ya Ntosheru TV kumaji karone bya bunge kingi na ngine kinene kemushoni Nairobi mbeta Boniface Mwongera. Gavana wa kaunti ya Lamu Isa Timami Muthenya Jwanarwa nekite gikaro na biashara bamuguka kaunti ne una kugwatanira iguru ria mawatho na mitaratara imero ya kwendia kimera gike kaunti ne uyambwa. Kire gikaro giki gavana atongeria bakindini na endia bamuguka ibagwatanirite ati muguka jokenderwa kindu kene na ati mathanduku ne janjira tauka bere na ati jotetekirwa kwenderwa kwe na machukuru kana irombero.
bobwezete ore muchemanio jwa arimi ba mira muguka ministry orimi ya ukaria bwandene na atongeria bambwa joeregeri kuthithika ntuku ya rojo kinya kwetherwa atongeria ba bambwa ne bagwatanirite na gutumiria bateja muchemanio juju ria rais orire minister worimi gwitana nikenda guchoa ngwataniro na ntaira ya biashara iji. From today, we shall not allow the sale of mogoka on the streets of our towns. So we are banning street sales of mogoka. Number two, we shall not allow the sale of mogoka in any anmira in any places near places of worship and our schools. And thirdly, we shall not allow the sale of mogoka and mira to persons who are under the age of 18 years. These are the first three measures that we are implementing immediately in order to curb the sale and consumption of mogoka and mira in our county. Other measures will follow. Na hiyo kauli ya gavana kusema ya kwamba isiuziwe barabarani na isiuziwe watoto ya shule na nini na kadhalika ni mzuri, lakini kwa maoni yangu angefunga kabisa isikuje hapa Lamu, ndio mambo ya ulevi ipungue. Mogoka ni bei rahisi. Sasa unaona watoto wakupatiwa hata pesa kidogo, anaenda kununua, badala kununua soda anaenda kununua mogoka, anakata kona. Mimi ningependelea angechukua msimamo kama ule wa gavana wa Mombasa na Taita Taveta na Kilifi. Apige marufuku kabisa mogoka, kwa sababu mogoka uko na maathari kubwa sana. Wengi watu hawalali, wanakuwa paka wenda wazimu, wengine pia nyumbani pia kazi zingine pia zinakuwa ni shida kwa mabibi zao. Kwa hivyo mimi naomba gavana angepiga marufuku kabisa hiyo mogoka isiingie kabisa. Juu pia watoto pia bado still wanakula hivyo hivyo. Na ni bei yake ni rahisi, ama angepandisha revenue ile yake kapandisha juu kama vile county ya Kwale walivyofanya. Sisi nikuuza mogoka njeti na kuna madhara yake tuko nao. Mheshimiwa wetu alivunja vibanda vyetu, lakini asema tusiusie nje. Tuomba sisi wenye kuuza mogoka njenge vya kukondisha. Kwenye vibanda ni sawa, bora yafunga mogoka, kwani sinda niko wapi. Lakini kama hapa njeti tuomba, kama mimi ndio msaji hapa njeti, tumwombea tuwekee vibanda kuusia mogoka, si hakuna nafasi iko. Watoto wadogo hakuna kuuza. Kama mzazi yenyewe atatuma kijana mdogo mwambie endo kunduka Meru mletee obeti na mogoka, dakika mwisho tabidi apore ule mama mogoka na waanze kusaka. Wamama ndio haribu watoto wao. Tulisikia vibaya, lakini wazazi nao angalia watoto wao. Watoto wasitumwe kununua mogoka, na wengine utuma watoto sigara, wengine utuma pepa. Gavana ameturuhusu kuuza kwenye nduka peke yake, kwa nje hakuna. Na twamuomba tujengee vibanda kuusia njeti. Mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni atirimanite na minister munene Musalia Mudavadi obisine chiawe Louis Nairobi nyumene ne barireti andiki bante torwiro rwa Raila gochwagete AU. Raila ugete ari na kionde kirage kwendeka kuona gete keke mukaririgete na muoroto jwa kugwatithania nthiguru cia Afrika. Nawe Musalia augete thirikari nene ni ithuranirite bonene gutethia Raila kiri kampeni chiawe na ari na wetikio atinda giti giki. Anthony Kathenya na riboti iji. Mutongere wa ngwatanire Azimio Raila Odinga aliwe na kila kionde kwendekana gwitithia na mbere ngwataniro ya ndije Afrika na gutigila kiroto kiande ino nigikugwatikana ile ngwataniro na maendeleo. Mealieni Raila Odinga ni gwatetwe mbaru ni munene wa mawaziri Musalia Mudavadi akele idagati mutarata roju nonenkereto irathimo ni Rais William Ruto. I believe that I have sufficient knowledge and experience to be able to move the AU forward. AU is an institution that was founded by the founding fathers of our nation. And their dream was an Africa that was united, an Africa that was cohesive, an Africa that was developed. Kenya
is certain that our candidate, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, has credentials and the passion to advocate for Africa's interests globally and champion for more opportunities for Africa and her people. Let me laud our President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, for fully endorsing the candidate and continuing to extensively engage with his counterparts in diverse regions of the continent. So far, our candidature has been positively received. Kulingana na Musalia Mudavadi, thirikari nibanganitie na kuthondeka kamiti gutethia kampeni ya Raila Odinga kiri gusera giti giki kia mwikari gitwa ngwataniro eno ya Ndija Africa na ina wetikio ati Odinga akajukia utongoria bobomu. The State Department for Foreign Affairs has established a campaign secretariat which includes the candidate's strategy team. The secretariat will prepare all the briefs for use by the candidate, develop campaign materials, including digital presence, and prepare for the public debate to be broadcast live to African citizens. Utongere bwande ya Kenya buliligirwa kunenkania rietwa Raila Odinga ta murugamo wa giti giki mbere tariki 2 mweri wenana mwaka uju. As per the schedule of the AU elections calendar, the deadline for the submission of the regional nominations to the AU Commission is 6th August 2024, 2 months from now. I wish to reiterate the obvious, that I am vying for a position in Africa, not in the government of the Republic of Kenya. But I need the endorsement of the government of Kenya for that African position. Raila Odinga na Musalia Mudavadi balala ya kagitakale bakuthithega walaniria na ndikibanteto obisini ja Musalia Mudavadi amuji muneno Nairobi. That Africa, the richest continent on the planet Earth in terms of resources, is also the poorest in terms of development. This is the paradox that we want to solve. Kumamuji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Rwangiro remina ndethia rwa ukaria bwandene kamiti ya mianka na ithurano na rwa KTDA ne bathithite muchemanio jwamwe kiri muchemanio jojo ne baririte ithurano bira bikathithika bia majani tariki 28 cia mweri jojo. Akiama baiwanda binini bia majani ne boberegeretwe kuthura atongereria bao. Following a joint meeting between the Cabinet Secretary of Agriculture and Livestock Development, Ministry of Interior and National Administration, the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, the Team Board of Kenya and the Kenya Teen Development Agency Holdings Limited, on 5th of June 2024 at Kilimo House on elections of small holder tea factories managed by KTDA. The following is now agreed upon. In accordance with the court decree issued on 11th April 2024, elections for directors of all 54 smallholder tea factories will be held on the 28th June 2024. That the election manual issued by the Teen Board of Kenya shall be amended to align it with the respective tea factories' articles of association and in particular on qualifications of directors to be O-level certificates. The kilograms of green leaf to be used shall be in accordance with the respective articles and in particular kilograms from June 2023 to May 24. That the Dispute Resolution Committee provided in the election manual to be reconstituted to transfer and dispute resolution function to the IMBC. That the IMBC to sign contracts with each individual tea factory for the conduct of election for its directors. That the IMBC to prescribe the most transparent process of submission
and shortlisting of candidates, and that their notice for declaration of vacancies of directors to be reviewed to indicate that the positions shall fall vacant in the next general meeting, that the parties review the election manual to enable the IEBC deliver a free, fair, and credible elections scheduled for the 28th June 2024. And finally, that the factories shall indemnify the IEBC on any litigation arising from the elections. So we want to assure the farmers of this country that our resolve is to facilitate a free and fair election for the will of the farmers, of the owners, of the shareholders of these factories is represented through the election that we expect to be done by on the 20th of June. Election will be conducted by the Independent Electoral Boundaries Commission because of their history of conducting free, transparent elections. If you listen to my statement, the proposals that amemba baroje jwa mubango jwa Ntumburi na Kibirichiane baugite bakandikira obisi ya DCC mubunge na kaunti ya Meru baruga ya kubaromba gutonyera kiri murandi jwa roje chure bakorea ngirijire na ukabere bare aga 500 akigotethia kubangania na kujuigika. Kelvin Kimathi na Ntetoeje. Memba ba murandi yoro ywa kiruota project kuma wandini ya Kibirichi baikite karokyo shokaniria kanywa nteresia Ntumburi karokyo wika mitaratara mwanya ya uchanga mbele shio shokaniria Ruiru murandi yo ntereo iyi Ruiru rangikitia karibago kaita na batuire kuriambiru shia Ruiru obisine yeru roteru roje rwa mbere kuingwa roje rwa tura mutethio ta project rwa ingi rwa twarwa rumoru na rwa ingi itebira bikareri oja bibinge bigitete atia bikareri lakini riria atongeria baire kana bathatu bakarire nthiguru ibathithiria muchemanio na bakuthithia muchemanio barachwanjira ya uria bakona mbeca iri kwendeka enda tutetigirwo imurandi tutigirwo na uange inyari twina andu aira twina cio twejete oburomba tutethie na ngirijiri kenda tumbo kwa murandi tuendelea mbere. Amemba bao nyuma ya kuthikira mono tuwa mushemani wibarianite buru na ubushire wa chilite Ruiru thai buru ni ontu mwanka thai mbae miringanithia na winyange bwa mbesha kathumba ira mwanka thai tekumba kurungamira Ruiru yende no mwanka bashoka ikiria memba ni ontu bakathi na kanunu koria ugo gitogura mwekuroro tukatufite kwa faundo njere mwekuru ethira ng'ombe ethira nguku ethira nyomba mwekuru atubati kuria kiuria ontu igwa faunda kabati okukwira ng'ombe ni kwanda cianjo komwira kira ini faundo ng'ombe je na nde ni ututhithitwe au tutenaki patu twaya tutenaki ya kuga no ngui ni onto kwina faunda ile ariku kintu gake thukitie rujuru rwa bore ni gintu gito management utongeri babui botutongi no tubo tumete batwe na batuteka bwa mbere rai rujuru ingi temu mwerego mwero okonywa temu wabo thogotio okonywa rujuru andu babo na tugekera ni merega manto ya ruji mande kwa mumemba rojiro ndaru kundo nderegirete ni ruri nangire otonya kunda akathirite ru bwega ma ninya sole bamubara bankathire ru bare wao nyera ndiba wetana marito ingobona aba baingi mabara bankathire ru na ndimbuga kabendete ntonya ku mbigora batore kuigwa iyi ndio kaite eneo kaobo ya memba bawite kurangarira mayangirira bawitwa kiri kwagirithia Ruiru ruringi tina thina ndio gwa bobo na burunya kamite barabarunga milite mbese isha Ruiru oni nduga to twenjire ora to kwa rujuru ende mbecha tumenyori geta bwega butwira batu twabunengera mbecha tubanengera mbecha lakini tunengera mbecha ta kure wo bwana butwire mbecha uri geta tubunengera mbecha kwambira thaiji bwite bwo kweruji ndienda kuga ruji atukarea indi o kimaita uga tutu bwitikia baisiamani aki tutu bwitikia ma
na iketha burarekere ruji rwa ingwa na buti utwira twimenya ate kinyange twitite gutithuka nkuruki tuti ubwitikia mbeca ikariwa na kinyoro mutani bwi ndari mumtombera kuria ciringirie mwatu gichonge bareja na kwithinji kagari kenda to kwa ruji rwae rwa mutethia indarire ngiri ndombere na inyeji nkarea endi ntene nkane anjare neini na kuga mbeca ni na kuga account ne ruguri bwana mboi account yetirigeria mbeca ile ombe jonde jeta account ine na riu ni kenda kuonokia thine nyibo ya mema baitite ati mwanka thai barua bakandikira atunguria bonthe kinyaba kisiasa ni ontwiba kuona au ni ubatethukira buru mwankari atio twina nene thirikari irio twina DC twina kila kitu twina DO twina chibo atukararamika ate twigwa atio tubatere no antu atutindite oteaje tukamata mathigi te sawa kwira ini engire ya kuraramika tukandika baruga tukawa tutena imani no biciereko uko kwa tutethikirwa tukathikirwa no tunya tweta mathigi ara kwa DC twarunga manager ara akaja twariria twana agatigwa amenye lakini tukandika baruga tukawa tutena imani no biciereko tutena imani no biciera kwa wito tafadhali kamiti yetu thikireni masira ijau orange baba kwaria kenda rira nkeja mbali na ngabana thi musire jore amurire tubeza tu twatire omba kumenyera twa tu twa ari atona na rujuru untu bugitatea bombeke atikeja gwita amurira na ndi tuturimana musire gairi kwa tata thaka mona kurirwa mbio eroje nene othe ina twi ndia tukarindia u kwa solution ira resolution iria abemba baba kumane yao kinya ethro akayumia atia kwina muntu komiro niyo ende bunga gitone roje itweterekeo Weru TV kumaburi mbita wake uvi nkimathi Etana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki Solution Housing and Investment tuko watogeni kire open day na site viewing ya Wega Estate na Nyuki tariki 8 June mwaka juju. Njoi gwatire plot ire okwenda aja Wega Estate aroga chonera kire make Mount Kenya na ibaribia Oldaiga. Nkuruki kurina okaribo kungana na barabara ithonde kibwega kurina ndwego chestima riera thongi solar lighting stima na rojiro kungana. Wega Estate nendarike ya kumia kikuma na Nyuki town. Njoi gwatire plot na magurija tikwinyeria mubukojo waku no uchonera finance ukurukira Solution Sacco nintubante tonkuruki turingira dimu ukurukira 0722 374 186. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. No twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo joshukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko ithatu na thinewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba aja miru obisi sheto ire kalkia akwina nduka inene magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 muciogoro nkuruki gwatania na dagitari o munene mutaaramu Jay Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV kumenya mantu nkuruki araniria na dagitari o munene mutaaramu Jay Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369 Mokeo Nutritional Herbal Clinic tunatibu Mungu anaponya.
mabate. We mama mabate. Mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. We mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. We mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Ngĩcokera na nteto nkũrũkĩrie nene gũntũ kumwe taũni-inĩ ya Maũa arĩa kwethagĩrwa na kũriana kwa rũũthĩ na arĩa akari bonekaga gwĩta gũkaranda ĩrĩa bakwenda kũnogokia mathuganio kana kinya kũringa mbica. Amwe nabo antu aja nĩ kwĩthĩrĩtwe kũgĩkũnjĩrwa mantu ja mathũku jarĩa antu gũciũraga ku kinya mĩĩrĩ gũtewa nyuma ya kũragĩrwa gũntũ kũngĩ. Mwandĩki wetu wa nteto Dennis Mugendi nĩ agũtũmũrĩkĩra rũgono rwa Eriene na njĩra ya ndene na kene gĩchunjĩ kĩa bĩrĩ kĩa riboti ĩjĩ ya mwanya. Kiari kiurũko kĩa Mũrungu na nginya ciborwo mbere nkunga nĩinĩra wani nĩ antu baratanya cibwetu ntomũgambi ũkendia riene kiurũko kĩa Mũrungu antu ibakwĩrĩte mũthako Jason akwĩrĩte ũngĩ ontweka ndi na akwĩrĩte ara twĩtwana mwekũrũ wantona beana arakwĩrĩte nto ithe wa MCA ithe wa Mangiriti ntokumari no akwirira kuru iruro rwete antu bamana ango gwate ugenikire gicunze kĩa bĩrĩ kĩa rũgono rwa mwanya rwegie iria rĩrĩa rĩ mũcini wa Maũa. Maoni ja baba ingi nĩ atĩ nĩ iria rĩa Mũrungu kuma tene na kiariria ara nginyumba ira mbere nara kiria rĩ kinya kwenja kathinya gwo twitwana turethetie yani ni maribuku tokanitwe kinya kwenja kathinya gwo kanini kotetho yani boke ya kwenja nongere kyorwa ni abau no ntukiari kiurũko kĩa Mũrungu na kinya ciborwo mbere nkunga nĩinĩra wani nĩ antu baratanya cibwetu ntomũgambi ũkendia riene kiurũko kĩa Mũrungu iriari nende brambi jenini ni kiurũko ya Mũrungu na nginya tutanĩte tutagũlũkĩra na rwaiku yani utiringa rwoi ari nanga agũlũka irie buru mbere nende ũkaringira rwoi nara ni kuntu kwa kiri muno ndi mwana munini ngiyagũrĩte kwĩriene twera watu karingira ng'ombe ku si ya witana rwoi kana ng'ombe ithireta ite iciarĩre riene itwakana so kimiru kitwera wa mantu yendelea kinywa makitambo ndi ile tugairwa kinyangere tibati kuria gucia guciarira ku ntuniria ra Mũrungu tukuria ngoro iria ri yangite antu bakuru saiti ba misobo omwe kana beli baratanya balubeta winkiona na medho mumiridie tena rwiru wa ayo gweta na roi watu ga rwiru ya okirobo gusokoro ara mubwantai gusokoro ara muisunge daigira ya sokoro gira munyana dai muisunge orarirwe ndugira nini pi na kuingiro na katoka njira mpaka je utana ndugingi njaru bankanto bakada bagiromba Mũrungu bakareka rwiru kareka kuri antu bari yambe wewe litendo yana kirobo ndugi
ni antu banjire waka idirere mwathani Murungu ni akane to kunya kumakiambiriria nya athi machedi bara batotire ntu boni bayoyo bako bakyoyo betu batwira tuketa kinya ng'ombe cia kilugira au kimilege kendelea nyara antu beto tano bekinyangere bateyira idia ni ati kinyoru ari kinyoru ari ande bwire ruari mtu kinyoru ari muntu agwa tikilugira tu ite kithetu akiluguru babare nere ati etira tu era kadhiulunga kimba kitiyira ati irienere mwathani ndo sindi ku Murungu na sindi ku Murungu nyedia riri nyungu isimira ciantu ithanthu cia muru ya wiru rumuru ru yara rumuru turera na gwita kabuitu iria rui na rungira turera na ngenge na rungira turera njendare indi iria riri Murungu kanto bare mete mantu ya Murungu na kuromba Murungu ro wari ku mbere bakanje kuromba Murungu ego ya ikiro haleluya na rombesa bakwe imiro bila byanje kura kithingere ngai ni orwawa irikana ndemwe mantu tata no twakilugira ara ange menjeleri liara ni antu twakilugira kenda tuite yu kana tukitenje komona bate gidire mume tata nya kioi kana nya kangeta bate kilugira ria ni ati iriare antu ba mao ibatugitie muno kinya simiwa kuya gwithira abagunigeleria bakauga baterui na ruru tika kwende rurete to imuntu ruru yita no to Murungu na ruru katutwira kuma gaumo ende kinya simu abra be ya bagua angaba gwikile angaba urenjera yo taruiru baraka baina ndo nonto kabaru ya Murungu ruru ibonto wana ruru tobye maneno mantu kinya ya goro antu anganini nonto bagwithirwa bo kabagurwa na iria genda dithira lakini iria retrete to imuntu rirete to Murungu igari turo ni kari tunya kuma turaciaro katuretrimite itarira twari twana tununu ni twaliunga mao wa town na itwera wa kwe kuntu kweta eriene kwari kuntu a kind of sacred place kuntu kinya gutetawa but nowadays kuntu kura kwara inhabitant kura kinya thirikari iria yera market kinya lands tukumya demarcation officer ora weyere mawa no mwankethira imuntu tathwaniretie generations ira ikeya eya andemarketira antu miunda nara eriene na nara eriene kwero kinya ndaibasu kwero yoyo ambira kweno kwero kwari nya na nyungu cia ngai nyungu cia Murungu ntikumenya na what they meant kana reba uai kwari na nyungu cia Murungu kwau akwe guntu gutakinya wa kurete na iri kana yoyo ambira kwari na nyungu ithatu na nyungu cieta underground rwo kuma underground rumwe rweto turira nje muthungu tharu ngi rweto turira nje nthare rungi rweto turira nje nara ukwina national park gutakinya wa nontu bokira nyungu yu ontu ikwera wa muntu neta akinya au na akaurira ona akaura piu na akaria kuonekana na kinya ruareti kama mantu yara yalukire only that nare riene kwe wa kwa mea kwera yakiro kuo antu bara beyere baratura kuo mewira turo kuo bara racing ground kenda bona guntu kwa waka irio rende roi rweyere rweyaruka fulani kuna roya rokuma kura rokuma eriene then rwatarisha kinya maisha yantu generally kinya gethitu wa mawa neriene utekintu yontu area re mawa it's not asi kana kitele kinya etebwa nombi ne mawa is a basin generally basin ni ko mean ukiagwoneria mawa ethiolunki nire man tere cionthe kuma kithetu kiegoi kaibo nire ma kibithiolunkite mawa ndo ira cionthe ciuma kuntu kura ciya ikasetru kuntu kumwe au basin na ibio nturura kwena in outlet inlet ya ndo rwe mawa ruonde re kwaura ruma irimene biu outlet ni re rwa ya channel ndiro eta yontu mbone ruonde rukenama rukawata na ura na ndo ire inginara na nipo kubwerete kwethea ukari rui rutena thina karwe ya kuma tene ndo yicuma kaibu ciuma kaibu ikenama na ni meuro euma na mana meuro igakirwa karabati ni barabaka alami igatonya na barare akuthithia drainage ngambo njirera bathithia drainage ndira kenda ndui tikaune barakira karabati barareta bawakira karabati kuma Pluto Mwankara ngeto kuonia ikarabati umwanja ira ciuna yarui na ni muro munene yontu iri kuthambia ngare arokona cie igatonya ne inyo irakwa kenda cie ya nau itonya na kugura wakite karabati nora wakire ire ingi mwe woroete antu kinya baba rakwirite eriene nontu ndwe cionthe ciuma kaibu na thirikari niwe bwikure antu bau bonthe nontu rwirute batikwithwa rwi site
Timothy Mwenda imurungamiri muciju jwa maua jura jurikitie igutwika municipality na ari na iji iriene urantu abaingi baichi kinyari twari ene rongo ile kuwa ni kuntu kwa rui na rui rwa ya kusetru kuma tene lakini nonto bwa adjudication cia miunda na manto yonto yau anto ibombera kwa lokitwa miunda ko tha itu kwaria riene ringi ni private land plot cianto lakini tu thirikari no tuina nguinya yo karia plot cianto itakana na rui lakini in the long run mibango thirikari ni gwakisha nara konde anto bombete kubuithia developments iko karitu kuma kirui na tukno karianto bateka buithia developments nara rumba gutharwitira na itombete wita naona engineers kutega ura tumba kuthiria thine ucheru ikurira na riene no tukuma tene rero irwa karairiene anto bekwoka kuna batura meramu na baitethie plots yo iria iraremere kwanira rui rwa yura ku karia ku mwanka mbure yake aitha yuro na rui rwa yura no anto ibaitithirie rukomba ku overflow town mibango era tukubanga na engineers betu ni kuona tukanisha inflow rui thene yariene no turiene rui rwa rwingiru yakuo ruma kire ithima bira biri rwongone kwina tuthima twingi muno tundureni na yariene bira tukuthwanire thai ni kunisha inflow kunisha ku direct ruma tuthimene tu tomba kure kwithwarute kuyariene no turere kwithariene ro cost damage kana ro rutonya kire lot chianto mibango ere kuona kitha tomba kuri direct ru rumba kura wita na rariene mbere mbere turuyukia na ingwetikia imibango ina ngarama ngonto itekomba kubwithikara ka imibango ina cost implication onto drainage kwenda kana ibwithwa drainage mbe abru tuona ruru rwa itunje kathima na rungira rukena man directly mwanka mbone runa mana na highway. Dennis Mugendi, Weru TV, mucini o maua, kaunti ya Meru. Gikundi kimwe gitigiake thirikari kiria kiuthuranagia maratasi jamauku kiri macukuru na kinyobisi ni barombete maratathi jatikaithwe bakiongera kinya ni ugwati kiririera gikundi kiria kithairwa gikiuthurania maratathi ni kuthondeka tauro cia utheru iria bagunaga nacio aritwa bare kiri nkuruki ya cukuru 200 kaunti-ini ya Meru. Muthuru Muriuki na Ntetweji irinjire mwe kumenyera rera na ndike kundi gitia kithirikari kire komunika bipan ikijita mwangu yo mweru gigutikire bokuthone maratati mamano mauku na kinyaja chote o mobisine nikenda gutigira maratati jete taithwa na ro to gushaina program circular mbana kana sanitary mbana ira to gutumira maratasi jare ana bagotumira bakaethia mashukuru ne mobisine baethia ikethirwa guys kana rugorora rukuma ke maratazi jaujo geta yokaethia ozone layer i buffer area ituma kwethura kwina a good environment kwethwa pattern cheto chia climate itekwa much affected. Therefore twajukia maratazi jara twaja convert into a product era yomba gutethia na bato especially ana bare ba kinyetie the puberty stage. Najua kuna hii system ambayo inaitwa CBC ambayo imekuja na you realize that through that program maybe some of the books that we are using previously zitakuwa phased off and this will be part of the a remedy. Instead of banning some of those books na vitu kama hizo, tunaweza tumia hizo vitabu na hizo makatasi ambazo hatuhitaji kutumia, tunazileta mahali hapa ambapo zitakuwa recycled na itapata kusaidia the girl child, itapata kusaidia the ladies. Na morto jwao nandi ni gutigana matari jaja njaguto jathia tauru chiotheru irikethwa ikinengerwa ari muno be macukuru ja primary ana morto jwao ni gukinyira ari nkuruki 10,000 bakeba tauru iji kwenja moite kumba kwa podi inya tauru ira chia ana bare chiotheru na ndejo tukuga at least with this initiative to komba kuthura tueteka care ya nkuruki ana ngirie komi ponto tutagetete skuru nkuruki 200 dene ya Meru toma au to calculate
ke county ire si to dingatirete alaka isi to surround it Tharaka Nithi, Samburu tuchonye ichuru nala kwa marginalized lakini twaga turenda kwamberia aja gwetu Meru tutageti shukuru nkurukia magana jaire programu hii ntukona ya tutethia batu especially batu hari to provide na chantari pan na kwethegwa pengi batumba kwethera bena pesa cia ku afford kana kumpa pengi betha bag especially babe primary school kwena mwana ramba kwethekira musiari wawe kana tukumwe indi tweta kebo tukambo batethia iromba nandi nikimobichi na kinya mashukuru gutigiriba kwa mungera mbangu yoyo amana kinya kwa jana mokujaja tutumika nikenda gutigira mokujaja jakuthije turuchi otheru therefore twinde tugashikana matijara jo nde boina jo na umichine yenu boina jo mashukuru na jenu boina jo mobichi na jenu especially makaratazi jara nenkere hii Beyond Poverty Africa Network yombe kopati na other like-minded people to produce sanitaries pandi chikongana to produce tissues chikongana to doje anabeto na to tumbe kwa eradicate poverty to ke bari misha saindi mantujagie climate change mbio ukada bwana maratasi tukachitaira tukajajira tukajodreni aja jangana jaga iko Nairobi jaja ka recycled twachoka kaire ntore ne cieto kutethia betu maskuru ndiana bare yake to shugurikira tukae kwenye exercise books cia tethiana na kinyake youth betu ngugi we go collect maratasi jau no tukweja na ingugi ito gweta all the partners peja batutetherie kumba kuthurania maratasi na ria tukwaria maratasi kiratasi kionthe either newspaper kana white bond either maratasi jaja tomeri skuru mauku jaja tena ngugi kenda tumba ku improvise kana ku recycle maratasi jaja chomba kwethwa je benefit ke county yetu eme Muthuri Murioki, World TV, Mutinjo Kangangi. Iri ntuku ya gukungwira umenyeri bwarera gikundi kia nthuki mbithi kia Muyofo bagwatanirite na Pan African Climate Justice Alliance na kinya kariba kaloe ni bandite miti ni borite thirikari ya county kwiriga guntu kuria ruji rumairaga ni kuota catchment areas na gutigira ni bakuregana bonene na uwandi wa miti ya mibao mauta iria kuchagia ruji rurwingi mambura jaja nkuruki nizetire na mbere ntere cha mikumbune. Marion Karugi na Ntetweji. Ere ntuku ya ukungwira umenyeri bwarera nthigurune ikundi kia nthuki mbithi kijikenia Muyembe Youth Focus kana Muyofo kuma mwirojo wa Yembe ni bawatanirite na ikundi kia kumenyerera Pan African Climate Justice Alliance na PACJA na kinya community antereji na rabandite miti ya kiuntwere kithimene kerwe kia Kalue ntere cia Kalimantiri wadini ya Maua ya kulwelia manto ya riera kana climate change ni kosete madhara maingi mno na batu tuena jukumu kila mtu ana jukumu ya utunza mazingira nikienda twithira twi combat manto ya climate change. For example wale ndene Kaloi catchment area tuyite ono ntulwe ruru ya ilwethera rwe serve community to sustain their livelihood na ibaro tumaira onto ki urimi bo na ibo onto tuyite kwanda miti ya kenda tutethia kithima kiki endelea kwithia kina ruru rwingi na kina tuendelea ukombat kana kwithia tukiro yana umibwa kwa nthi yetu kana ira twita descent kana Rwanda twithia twina rwingi rokurima twana ibo ya the KPCJ tutetherie twithire twina this activity ya kurierera na ku make sure hii michafuko ya hali ya anga inapatikana huko Igembe ama country yetu inashughulikiwa. Kuringana na karibaraba tumaira kithima ki bariwa bakari miti yete kathukangwe bakiromba kurirwa njira ya wikaruiru nikenda rwithwa rwibate kinya itareriwa shokia nkatho mno no ntobwe kundike kiombo turetera miti twanda mitire ekubwa ndene ntura ya Kaloi itokuwa iboega sana no nto hinya rwiru irwarire kwanjiriria kunia na thaika rweta na mbere na kuongeleka ndri o nyumba 10 mbumete obisine sibo twakaria miti na atori no ntuito watanirite no ntukintukitu kwanda iro yansi antu abaingi sana ibagurira bakiwa benjiro mbao boka thukia ndruira bwe na cio bwitete kuwa bwenjiro mbao bwire anene babetu batubwetherie either storage tank no ntubarwe rore yako kura
irwe rumbo stokwa rira kukara ria kugeya kiangasi rukomba kwithia rwethetha cia wakaaji. Ayuthi ba nĩ bakuromba burumite mibao mauta yomba kuitwa kithimene kino ntuba kunyaria kithima akari bakiromba kuringa riboti rira barawata mtu akiita mite kithimene ki rwe kwa na babengi bandite mite ira itawa eucalyptus kana menyo rwe uratomba ba request pendale bali place mite na indigenous trees ito kuromba thirikari kana kwethera ni MPs bena uwezo bo tetheria ora bombe kya kuendia mswanda ya kurita mitino twete utethia manto environment yombe kuitwa yonde at least ri tukwanda miti twethe tukianda miti ra kureta rwete ra ikunywa roi rwa kuthiria environment yetu. Warning para bomba kwethia bakeita miti community babu antu botumira kithima ki bobo buri kwethia mustari nombero okaria na mtu rabo kona akiita sheria iyo era karacia mantu yako nene na catchment areas bomu report kana bomu wate buike sheria ene na kayukirio atua mambura yani etrena mbere interesi ya Southimenti na rarwangirwa ne marutongeretio wandibwa miti interesi ya mikumbune na ndaru mundene jomonyo. Na leo tunasherekea siku kuu ya World Environment Day 2024 na haswa tunashughulikia theme yetu ambayo ni land restoration, desertification and drought resistance. Yani tunamaanisha kama binadamu tuko na wajibu kuangalia mazingira na kurudisha mazingira vile ilivyokuwa kitambo, na kule kumekauka tunastahili tuchukue hatua kama jamii, kupanda miti, kurekebisha mito. Tuonire kwina pollution ya Dharumo Nyone after kwari na item ya featured in the media. Tuona kwina pollution kwa hiyo tuona itubatere kweja tugatuore tumba ku rehabilitate Monyo na area je Monyo na tuone ore tukomba ku restore the beauty we have in Kwene ward. Kwa hivyo mimi ningeomba ya kuwa tushirikiane vile tumeanza hapa, tumepanda hii miti, tupande kote mashuleni mwetu, majumbani kwetu, ili tupate kufanya Meru County, Menti South Sub County, area yetu ya Abogeta ikuwe green. Kiripotera Weru TV Kumembe, Bito Marion Karugi wa Kenywa. Mandereva ba bodaboda na atumiri barabara ya kuma stage kwa Njiro Mwanka athiruro jene kumira KK ne bameneretie uthondeki bwa barabara yu uria ethiritwe bakiuga ne thithitwe buthuku ni untu kinya buria yenjitwe tububa ikiritwe wira nene mubunge wa Igembe Central Dan Kili na aria kuga kinya maram itikiritwe injega kana kinya igwata bubwega bakiorotaga kiara kiri obisi eu ya mubunge aria nande bethiritwe bakiromba barabara eje ethirwe ikithithwa bubwega na kinya gwikirwa rami. Rola yongo itwacigithira ye itokinyanga mou kana ye itokinyanga mbithai utore antu bathoro tori watere mwesimu kana kubwethi barabara ne ringwa garana Neguge na itwa aria na akari na atumiri barabara ya kuma stage kwa Njiru kugenda athiruro jene Mwanka antere echa KK na araba kuga ati barabara eno wira ne bwaba ekiritwo ne bwikirwo arami no ende Mwanka thaino barabara ikae kwenjwa na ikurekia akwenjwa mwaramu gwikiritwo machuri utakujura kinya barabara ni untu babo tumite bathura abonene ne mubunge wa Igembe Central ndani ikele bakiuga na bakirita gwirane ati barabara kathonde kwa abwega barabara yetu ya indilami bati mwesimiwa ndani kile uguma na amiritire mubango no lami arena miogore urianga thai wa barabara yenda kubwethwo fule bwethiru anga marami anga na yekero mburenji biara yera abwethia barabara yera ngirendo pole pole mwaramu yatoro utekwana kindogo yota yetielawa bokole lipo kwana naku ngote mwaramu yoyo ire indrase thigeliara lori mwara tora matora mwanja bauma ubeta batiela mwaramu yokumau kuyo kweta wangoruniau na bate batiela mamu Mwanka thero antu bate kwayika na witeri no kaba koria bakerera mwesimiwa injere kwetere watu kwa milera miwanu no malinya yeyo yonde kithaya ke atigwere ni mbito abwithirwa barabara eu bonkore sende mwe koronkoria ebati gwethere ukaongone ekena meka interview bionde no kuona ya interview bionde utogenda tukobwithirwa barabara endi wekiro gasole ara tukobwithirwa barabara tukobwithirwa bionko thesera ndemwe koro
ndi athiro muthathene na induri nyomu barabara ya athiro ni athokitira ya na antu bayo tuba kuria mheshimiwa ya kubudi barabara hii na mheshimiwa na tumira contractor ya baba kubudi barabara na barabara thai contractor ya site ine bila bia na maana thai te konde mosirete kana kuringe tumekingi ni kura mheshimiwa atire mara mtu weke party fulani na party fulani yatiwa mheshimiwa nikienda kwa mboko ya kurekebisha na kaya contractor barabara kama kubudi no tuleto kabudi maandamano to aringe tuma bebe na maana at the end of the day barabara ya kubudi na barabara ya kubudi to tuende loi mara mnekiri nuzo tare ya mara mno yandi ba kungora atire ni sienu babure akaiba athiro rojini kana baba tumera barabara hii beneficiary yangu barabara hii tuende yongipaje toke mheshimiwa tumera barabara mheshimiwa barabara hii itokonda yuko mara muyonde watane na mheshimiwa tena thina wala barabara hii bwethwa ona kuri nogu mutumwa umwe kuma obisi ibwa mubunge Ojotwe Ronald na ebumire na kubaira ati oma kwigwa akiriro oge antu baba na bakathi na mbeno karira nthi untu bubu na barabara ithondekwe ebwega bazo turoririe muntu babenja barabara na ate bwigira barabara malusa agawa antu betu na betere barera mheshimiwa barabara yekiro narantu bakuwaki naretendera na kungi yekirwa barabara ya thiro ndenda kile ya atwoni standard wa atwirite barabara ka bwetwa ne ka ro karabati nana kutuika ya atwire thwani bwe barabara ingi bwetha cwa o turenda barabara ya bwethu turenda yekirwa mwaramu yonthe na yekirwa mwaramu boya ora atwirenda kubwethu standard ugonjo to kailelia na genda yako ikura ako limia na kazi nzuri au barabara ya zero hapo ndio tie barabara nenu na mbiasa barabara eno monga barabara ya bwezo bura bukwenda na barabara ile barabara mbya yitika kutema mu contractor ya barabara na bwezo barabara kutuka bora are ke to kanya nkuluki so ne right yenu kwa sasa kila kitu kutitedia no mambo na barabara kuna system bora mtu ataanoka na mbotetheka so tafadhali atuwe turekega mambo kila kitu siasa kuma thero rojene Gebe Central Petan Class Chabare. Kuringana na mwerekeria munene wa Jomo Kenyatta Foundation niwe mutuma lingine ni bombete gutetheria nkuruki arito 600 kaunti ya Meru kenda bomba kuthoma ni ari arito baba nkuruki bamukirite scholarship. Ana baba uko na tusponsete ndene ya Meru ni takriban ana 300 zaidi na be mpango ni yojwa elimu scholarship program na tukuthiurunga skuru cietu kuma Bore Tweja Central Imenti South Imenti Tigani East West Negembe constituency ithatu cionte constituency cionte kenda ana baraba ite sponsandi 600 na plus na ana baba ibakomba kurirwa mbeca cionte tuga program hizi ni scholarship mwana arirwa nguo irato bia kurea transport ko bire bio tigarake imuciari ari njana aria kana ure una muciari bire bitigere akikire muciari imaromba aki mwana aromberwe kana guardian urabeno ujugwa no tubara bingine ujugwa beno turenda akijujuria kwina mwana ujo amurombere aki nikenda omba gukuruka aki ko batu turikita for everything ibwega president wetu William Samoei Ruto na bau bangi bonde baraba tumite programu yekenderea na batu tuchitirite onde director wa Ndungamirite Meru entire Meru county Ndungamirite director na officers bandi nabo barama thiurunkitie Meru yonde ingwitikia programu eje ikazidi gutethia antu betu na bageta kuraja muno. This is not a political initiative but iko make sure ana betu ba kuthoma. Wanafunzi wengi wale ambao wamekuwa na matatizo tumeona wakishughulikiwa, tumeona mahitaji yao ya kimsingi yakiangaliwa. Wanafunzi wale labda hawangeweza kufika shuleni, wale hawangeweza kuwa katika hali ambazo wapo leo, tumeona wakinufaika, tumeona waking'aa, na kwa hivyo tunashukuru. Pia tungependa tu, kwa sababu tunajua ni watoto wengi sana ambao wapo manyumbani na hawajaweza kupata nafasi hii. Tutafute namna ambavyo tutaweza kufikia watoto hawa ili pia tuweze kuwasaidia. Hasa tukiangalia wakati wa sasa ambapo tunaona wengi wao wana matatizo ya kiakili. Ningewasihi tu tutafute namna ambavyo, kwa sababu hata
kuwa tumepatia hawa pesa, tumewawezesha kuwa shuleni haijatosha. Tunahitaji pia tuangalie akili zao ziko vipi, afya zao ziko vipi, tujue pia matamanio yao, tujue vile ambavyo wanaendelea. Au ni oto akinyira muthia Nteto chetu cheru thaa 3 na nuntu angu atirite Phineas Imana bukamwetera mwanka akinya buretere karugono uni uti karugono ndinako ngakwenderera utuku bubwega mbeta Maureen Kinya mwonaniretwa mathithio ni Purity Richard.